Jista' minkom ninżlu għal kubtejna biex nilqgħu fostna lil Ġesu ħaj, Ġesu Ewkaristija. Tina l-ħlewa tal-ilsna tas-sema biex il-ġieli jixraqlek natuk għal-bħanina li tader li tafer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbu qalbi mqazza ta' Ġesu liberik li tfal ċkejkni kebbes fina in-nar ta' mħabtek żomna miegħek imħadni. L-aħħar qatra ta' demmek tajtilna meta b'daqqa tal-anza nifduk. Int għallimtna tan-niket ilena, int għallimtna fil-hemm imberkuk. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u imtaqlin u jien inserraħkom. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Il-ħsat huwa kbir, imma il-ħaddiema huma ftit. Itolbu mela l-sit il-ħsat biex jibgħat ħaddiema fil-għalqa tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Sa tistgħu toqgħodu bil-qiegħda jwarku btejkom sal-ħin tal-barka. Alla tagħna isma' talb tagħna eħles jedna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima uri l-inti jomna, għalik isma' talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, għafrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-arweħ kollha ħenna għal dawk l-aktar li għandu bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misterju tal-fer, meta l-Arġu Gabrieli ħabbar Sidna Marija li kellha ssir Omm Alla. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saħnatek, ikun li rritient kif is-sama egda fl-art. Islemanik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islemanik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islemanik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islemanik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islemanik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islemanik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islemanik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islemanik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islemanik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
tropalina metelbein, issa fissija tal-mawtana. السلام عليك مريا بالجراتس مملية الملايمية كم بيرك انت فوسط النساء بيرك الفروات الجفتياك جسو Adisa Maria Malla, tropalina metelbein, issa fissija tal-mawtana. جلوريا للمسير للبن وللسبيرتو سانتو Kif kien il-bidu issaw dejja, jibqa' dejjem f'dejja. ماريا سانتسما أورا الانتيومنا عليك اسمت طلبتانا داك لتويلت علينا ريتكم بني دام بالنا وجسو آفرنا نبيتنا هرسنا من نار تنفين كل جنة الربح كلها هنا داك لك تلاندم بزوانتا نيناتيك نكونسيدراو نكونتبلاو في التيني مستيريو تالفير متى سيدنا ماريا مرت الزور قريبة حسن تلزابتا مسيرنا Sirna li jinti tismawet, il-qadr il-saltan, il-samaj. خبزنا كل يوم متينا اللوم آفرنا نبيتنا بالما نافر منو هاتي علينا لا تدهنيش في تجري بس دهلسنا مدين يمن Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej bjak, perché inti fost il-nisa, kibirek il-frott kif قديسة مريم أم الله اطلق علينا متين بين السو في السيات الميت تنمن Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej bjak, perché inti fost il-nisa, kibirek il-frott kif قديسة مريم أم الله اطلق علينا متين بين السو في السيات الميت تنمن Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej bjak, perché inti fost il-nisa, kibirek il-frott kif قديسة مريم أم الله اطلق علينا متين بين السو في السيات الميت تنمن Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej bjak, perché inti fost il-nisa, kibirek il-frott kif قديسة مريم أم الله اطلق علينا متين بين السو في السيات الميت تنمن Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej bjak, perché inti fost il-nisa, kibirek il-frott kif قديسة مريم أم الله اطلق علينا متين بين السو في السيات الميت تنمن Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej bjak, perché inti fost il-nisa, kibirek il-frott kif قديسة مريم أم الله اطلق علينا متين بين السو في السيات الميت تنمن Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej bjak, perché inti fost il-nisa, kibirek il-frott kif قديسة مريم أم الله اطلق علينا متين بين السو في السيات الميت تنمن Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej bjak, perché inti fost il-nisa, kibirek il-frott kif قديسة مريم أم الله اطلق علينا متين بين السو في السيات الميت تنمن Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej bjak, perché inti fost il-nisa, kibirek il-frott kif قديسة مريم أم الله اطلق علينا متين بين السو في السيات الميت تنمن Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej bjak, perché inti fost il-nisa, kibirek il-frott kif قديسة مريم أم الله اطلق علينا متين بين السو في السيات الميت تنمن جلوريا Gloria al Messias, nell'Eben, all'Spirito Santo. كيف كم البدو السو ديم ويبقى الديم تديم من مريا سانتسما أورا انت يومنا عليك اسمها طلبتانا داك لتويلة علينا ريتك ومني دام بالنا وجسو آفرنا نبيتنا هرسنا من نار تنفين كل جنة الربح كلها هنا داك لك لاندم بزونتا نيناتيك كونسيدراو كونتبلاو في التيلة مستيريو تالفير متى سيدنا جزو كريستو تويلات في الأرض بتلم مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تيجي زهناتك كل رتين في السماء اقدا فلات أبصرتك اليوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لخطايانا ما تدخلناش في التفريط استهلسنا بالجاني السلام عليك مريا بالجرات سنت مملية الملايمية كم بيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت الجفتياك جسو Lisa Maria Malla, Tropalina Metembeis, issa fissija tal-Bartana, السلام عليك مريا بالجرات سنت مملية الملايمية كم بيرك انت في وسط النساء بيرك الفروت الجفتياك جسو Lisa Maria Malla, Tropalina Metembeis,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Eslima lik Marija bil-grazzi mimlija l-munajmija kimbirki inti fost il-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Disa Marija u Malla, l-palina mit-tibbej, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Eslima lik Marija bil-grazzi mimlija l-munajmija kimbirki inti fost il-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Disa Marija u Malla, l-palina mit-tibbej, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Eslima lik Marija bil-grazzi mimlija l-munajmija kimbirki inti fost il-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Disa Marija u Malla, l-palina mit-tibbej, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Eslima lik Marija bil-grazzi mimlija l-munajmija kimbirki inti fost il-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Disa Marija u Malla, l-palina mit-tibbej, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Eslima lik Marija bil-grazzi mimlija l-munajmija kimbirki inti fost il-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Disa Marija u Malla, l-palina mit-tibbej, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Eslima lik Marija bil-grazzi mimlija l-munajmija kimbirki inti fost il-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Disa Marija u Malla, l-palina mit-tibbej, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Eslima lik Marija bil-grazzi mimlija l-munajmija kimbirki inti fost il-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Disa Marija u Malla, l-palina mit-tibbej, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Eslima lik Marija bil-grazzi mimlija l-munajmija kimbirki inti fost il-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Disa Marija u Malla, l-palina mit-tibbej, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missir, lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urir inti jomna, għalik ismat tal-tana, dak li twilet għalina ritikum li jidam bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenera rweħ kolla, ħenna l-dak l-aktar l-għandhom bżon tal-njena tijak. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-raba misteru tal-feħ, meta sidna Marija u Giuseppe prezentaw il-benum Ġesu fit-tempju, missirna. Sirna li jinti tismaw wieħed, titqaddes Ħobżna ta' kull-jum għatina l-luma frinna d-nubietna palma nafr minnu ħati għalina, la daħalniex fit-ġrej pizdelisna mid-dejni għammin. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, u lejlija, li kinti fost il-nisa, vjerek il-frott tal-ġuftijak. Għaddisa Marija Malla itlop għalina meten bej nisa u fissijat għal-mejt ta' nammin. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, u lejlija, li kinti fost il-nisa, vjerek il-frott tal-ġuftijak. Għaddisa Marija Malla itlop għalina meten bej nisa u fissijat għal-mejt ta' nammin. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, u lejlija, li kinti fost il-nisa, vjerek il-frott tal-ġuftijak. Għaddisa Marija Malla itlop għalina meten bej nisa u fissijat għal-mejt ta' nammin. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, u lejlija, li kinti fost il-nisa, vjerek il-frott tal-ġuftijak. Għaddisa Marija Malla itlop għalina meten bej nisa u fissijat għal-mejt ta' nammin. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, u lejlija, li kinti fost il-nisa, vjerek il-frott tal-ġuftijak. Għaddisa Marija Malla itlop għalina meten bej nisa u fissijat għal-mejt ta' nammin. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, u lejlija, li kinti fost il-nisa, vjerek il-frott tal-ġuftijak. Għaddisa Marija Malla itlop għalina meten bej nisa u fissijat għal-mejt ta' nammin. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, u lejlija, li kinti fost il-nisa, vjerek il-frott tal-ġuftijak. Għaddisa Marija Malla itlop għalina meten bej nisa u fissijat għal-mejt ta' nammin. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, u lejlija, li kinti fost il-nisa, vjerek il-frott tal-ġuftijak. Għaddisa Marija Malla itlop għalina meten bej nisa u fissijat għal-mejt ta' nammin. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, u lejlija, li kinti fost il-nisa, vjerek il-frott tal-ġuftijak. Għaddisa Marija Malla itlop għalina meten bej nisa u fissijat għal-mejt ta' nammin. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, u lejlija, li kinti fost il-nisa, vjerek il-frott tal-ġuftijak. Għaddisa Marija Malla itlop għalina meten bej nisa u fissijat għal-mejt ta' nammin. Gloria. Gloria al Messias,
اللبن والسبيرتو سانتو كيف كم البدو السوديم ويبقى الديم تديم أمن مريا سانتسما أولن انت يومنا عليك اسمها تلتانا ذاك التويلة علينا ريتكم من دامبالنا وجسوا آفرنا نبيتنا هرسنا من نار تنفع كل جنة الأرواح كلها حينا الداك لأنهم بزون تنيناتيا نكونسيدراو نكونتبلاو في الخمس مستيريو تالفعل متى سيدنا ماريا وجوزيبي تلفهم البن الجسو ورد سابوه في التمبيو ديسبوتا مدتوري مسيرنا اللي انت في السماويت يتعادس اسمك تجزال ناتك كل تتين في السماء اقدا فلاك اليوم مدينة اللو سنة نبيتنا المنافع من عاديات ما دخلنيش في التبريد جالسنا من اسلي مانيك ماريا بالجرات سنت ممليا الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت تالجوفتي اق جسو قديسة ماريا ومالا روبالينا متنبين لسه في السياق النوتانا اسلي مانيك ماريا بالجرات سنت ممليا الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت تالجوفتي اق جسو قديسة ماريا ومالا روبالينا متنبين لسه في السياق النوتانا اسلي مانيك ماريا بالجرات سنت ممليا الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت تالجوفتي اق جسو ماريا ومالا روبالينا متنبين لسه في السياق النوتانا اسلي مانيك ماريا بالجرات سنت ممليا الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت تالجوفتي اق جسو قديسة ماريا ومالا روبالينا متنبين لسه في السياق النوتانا اسلي مانيك ماريا بالجرات سنت ممليا الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت تالجوفتي اق جسو قديسة ماريا ومالا روبالينا متنبين لسه في السياق النوتانا اسلي مانيك ماريا بالجرات سنت ممليا الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت تالجوفتي اق جسو قديسة ماريا ومالا روبالينا متنبين لسه في السياق النوتانا اسلي مانيك ماريا بالجرات سنت ممليا الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت تالجوفتي اق جسو قديسة ماريا ومالا روبالينا متنبين لسه في السياق النوتانا اسلي مانيك ماريا بالجرات سنت ممليا الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت تالجوفتي اق جسو قديسة ماريا ومالا روبالينا متنبين لسه في السياق النوتانا اسلي مانيك ماريا بالجرات سنت ممليا الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت تالجوفتي اق جسو قديسة ماريا ومالا روبالينا متنبين لسه في السياق النوتانا اسلي مانيك ماريا بالجرات سنت ممليا الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت تالجوفتي اق جسو قديسة ماريا ومالا روبالينا متنبين لسه في السياق النوتانا Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو مثل السودية يبقى الديم سديم ماريا سانتسما ورنتي يومنا عليك اسمها تلتانا ذاك التويلة علينا ريتكم من دام بالنا وجسو آفرنا نبيتنا هرسنا من نار تنفع والجنة ربح كلها هنا الداك لك تلاندم بزون تهنينا تيك سلفة رجينا سليم عليك سلطانا هيا نوى وخرما سمعيك إلى جناي شنة رفناتي إلى كثير نبدو نرفض دربيت مكو هي ملا بكذتانا دور لينا لو لم يأتنا أرينا وردانا ترفنا مانت الجسو يسوع فروت مبيرك تالجوفتيك وهنينا او بيا او هلوة او فيرج ماريا تلابالينا قديسة ومالا يقول سئلنا ذاك وين سكونت الفيمة البابا مسيرنا لي انت في السماوية يتقدس اسمك تجزرناتك كل شتين في السماء يقدا فلات اليوم مدينة له إن نبيتنا لما نخرج من عاديات البيت إذا لسنا من السيمانيك ماريا بالجرات سنت ممليا الملايمية كمبير كنت فوس النساء مبيرك الفروت تالجوفتي اق جسو Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو نفتكر فوتنا الارواح البركاتوريو اتيهم ملايين مستريح تدين يستريهما في الباچي اتيهم ملايين مستريح تدين يستريهما في الباچي اتيهم ملايين مستريح تدين يستريهما في الباچي سان جوزيب تعال بصافيا مولي هنينا
Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana, is-sir eterna Alla, ben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Santu Alla, Trieta qaddisa Alla wieħed, Għazza Marija, Għazza Alla, imqazza l-Verġni tal-Verġni, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-ħnina, Om tal-Grazzja tal-Alla, Om it-tama, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om Verġni, Om bla teba, Om li tistoq l-imħabba, Om tal-għaġib, Om tal-parir tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, Verġni kollok għaqal, Verġni li tistoq kull qima, Verġni li tistoq kull foħrija, Verġni kollok seta, Verġni kollok ħnina, Verġni dejjem marbuta malla, Mera tal-Qdusija, Tron tal-Erf, Bidu tal-Feħtana, Amara tal-Ispiritu Santu, Amara ta' kull grazzja, Amara ta' kull tiba, Warda mistika, Torri ta' David, Torri tal-Laborju, Dar tad-Deb, Arka tar-Rab tal-ġdida, Bib tas-sema, Kewba ta' Fulodu, Saħħa tal-Morda, Kien tal-Mitimbi, Farax tal-Imniktin, Farax tal-Immigranti, Għajnuna tal-Insara, Sultana tal-Anġli, Sultana tal-Patriarki, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Apostli, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana mnisla minnaj l-ewwel teba, Sultana mtella fis-sema, Sultana tal-Rożarju mqaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi, Għaruf talla li tneħi n-nubiet tad-dinja, Għaruf talla li tneħi n-nubiet tad-dinja, Għaruf talla li tneħi n-nubiet tad-dinja, Itlop għalina qaddisa Alla. Nitolbu li inti joġbuk issejħilna f'dan il-post qaddis li minnu semmajt il-leħen ta' Ommok Marija l-Karmna Grima l-Franġesk Portelli u bl-interġestjoni tal-Verġni Marija mtella-s-sema minn dak iż-żmien bqajt ix-xeret kbir ta' grazzi fuqna. Għatina qalb safi u twajba biex immexxija mill-kmandamenti tiegħek nitalmu nħobbu lilek fuq kollox l-ħutna bħalna nfusna sakemm ġurnata waħda niġu ngawduk fil-ġenna bi Kristus Siedna. Tleta b'Marijiet il-Madonna bġeħet tliet-tiem il-ġisem tagħha dam fil-qabar. Ix-xewqa tal-Madonna ta' Pinu l-Karmni Grima. Is-sliem għalik, Marija, bil-grazzi int mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Is-sliem għalik, Marija, bil-grazzi int mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Is-sliem għalik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna O Amen. Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, Għandna għandna grazzja noħorġu minna mingħajr ħtija. Kif tafu għaw qudiemna Ġesu Ewkaristija u se nitolbu ħiberikna. Illum ibirek il-daw kollha illi huma donaturi u riċevituri tad-demm. Qegħdin hawnhekk propju biex noħolqu iktar kuxjenza quddiem dak li l-aħħar qatra ta' demmu tajilna. Allura min jista' minkom issa ninżlu għarkubtejna. Talba ta' qabel il-barka. Maħbub Ġesu, jien nadurak f'dan l-imqaddes sagrament tal-artal u nitolbok biex tatini l-barka tiegħek
Barikni issa, o Ġesu, fi żmien u fl-eternità. Birek, o Ġesu, lill-Papa, l-isqfijiet, is-saċerdoti, lil-niesna, il-qrabatna, il-ħbibna, l-edewa tagħna u l-proxmu tagħna kollu, u l-erwieħ tal-purgatorju għatihom li jgawduk ġewwa l-ġenna hekk ikun. L-aħħar qatra ta' demmek tajtilna, isimgħu hekk dal-kant li kitbu l-klim tiegħu il-poeta nazzjonali. Qegħdin fix-xahar ta' Ġunju. L-aħħar qatra ta' demmek tajtilna, meta bdaqa tal-anza مبدون انت تمتنا بالفكر إلينا بمحبتك qalbi mqazza ta' Ġesu liberi it-tfal ċkejkni kebbes fina nar ta' mħabtek zomna mi jekim ħadni nitolbu u Alla li f'da s-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla eda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix, int li jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Nejdu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Om Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomo, imbirek San Ġusepp l-Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat. Christus vinci, Christus venia, Christus impera.
Ġesu bat l-apostli fid-dinja biex ikomplu l-missjoni tiegħu. Illum huwa jibat lilna il-poplu mażul tiegħu biex iwettqu fid-dinja tagħna il-missjoni li bedaqu. Waqt li nitħejjew għal dan li se jkellimna fuq Ġesu fil-liturġija tal-lum. Natu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi nkantaw flimkien. Dila Qalbi enattini l-hewa aktar mimlija bil-tarif tas-sewa sabiħa l-ħajja meta jimimlija bl-imħabba tal-Alla li ħala għalina. Ħajna tulalla għal-ġmil li jaw madwarna u ħejja d-dinja għalija u għalik.
fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. it-tislima ta' Ġesu tolqot il-kull wieħed u waħda minna. Illi sibna s-saħħa biex nilqgħu s-sejħa ta' dak li jgħidilna ejja warajja. Insellem lilkom hawnhekk tal-qrib, lilkom tal-bot, tislima partikolari llum lil donaturi, riċevituri tad-demm. Hija ġurnata li għandha tfakkarna f'karità mill-iktar kbira, impenn mill-iktar kbir li għandu jkun dejjem u s-sena kollha quddiem bżonn li ma jieqaf qatt, anke f'dawn il-momenti x'in qed inkellimkom. Il-mulej se jgħidilna llum il-ħsat huwa kbir, ħaddiem huma ftit. Ejjew nitolbu mela l-sit il-ħsat biex jibgħat ħaddiema fil-għalqa tiegħu. Issa li dħalna fit-tempju ejja nidħlu fina nfusna. Waqqaf il-moħħok minn ħafna ħsibijiet, tixrid tal-ħsieb. Idħol fik innifsek. Għaraf min int. Induna li inti qiegħed jew qiegħda quddiem Alla u nitolbuh maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-emin u billi ħallejt id-dmirijieti. ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li maqazza Marija dejjem Verġini, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien. Glorja l-Alla. Filoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin tal-jida tajba. Infaħruk, berkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla Missier. Tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek floli Ġesu Kristu. Ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal benefatturi ħajjinu mejtin ta' dan is-santwarju. Nitolbu. O Alla, inti ta' min jittama fik. Iqaf magħna għax aħna bnedmin dajfa. Mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Atina l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, wara li refew it-tinet minn Rafidim u li Iżrael waslu fid-deżert tas-Sinaj u waqfu it-tinet fid-deżert. Iżrael waqqaf it-tinet hemm biswiet il-muntanja. Mosè tal-aħdejn Alla u l-mulej sejjaħlu mill-muntanja u qallu: Dan għejt lil dar Ġakob u għarraf lil ulied Iżrael. Rajtu intom x'għamilt lill-Eġizzjani u kif lilkom ġarrejtkom fuq il-ġwienaħ tal-ajkli u ressaqtkom lejja. Issa jekk tisimgħu leħni u iżommu il-patt tiegħi, intom tkunu il-wirt tiegħi minn fost il-popli kollha, għax l-art kollha tiegħi. Intom tkunu għalija
saltna ta' assisin u ġens qaddis. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Aħna il-poplu Salm responsorjali. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lil-mulej, nis kollha tal-art. Aqdu bil-ferħ lil-mulej. Idħlu quddiemu bana ferriħi. Nejdu flimkien. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li Jahwe u Alla, u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna il-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Nejdu flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għax twajjeb il-mulej, għal dejjem it-tjieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Nejdu flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. It-tieni lezzjoni. Jekk tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm aktar insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien miet għal ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina. Aħna li konna għadna mitimbin. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-kollha ta' Alla. Jekk meta konna għadna edewwa ta' Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm aktar issa li aħna ħbib tiegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'Sidna Ġesu Kristu illi permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Il-kelma tal-mulej. Nqumu bil-wifqa biex nilqgħu l-Evanġelju. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ minn ar-raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad huwa kbir imma ħaddiema huma ftit. Itolbu mela li l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Sejjaħ lejh 12 id-dixxiplu, tawhom seta fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostli huma dawn. L-ewwel xmun li jgħidulu Pietru, ħuh Indri, Ġagbu ta' Zebedew u ħuh Ġwanni, Filippu Bartilmew, Tumas u Mattew il-Publikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li jimbat it-tradieħ. Lil dawn 12, Ġesu batom b'dawn l-ordnijiet. Taqbdux it-triq tal-pagani, titħlux f'belt is-Sammaritani, imma qabel xejn morru u fitxu in-naċ mitlufa tad-dar ta' Iżrael, intom u sejrin xandru u għejdu, is-saltna talla waslet, fejqu lil-morda, qajmu l-mejtin, keċċu xjaten, fejqu l-lebrużi. Bxejn ħattu
u bxejn għatu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-bniedem ma jistax jgħaddi mingħajr il-kooperazzjoni tal-umanità, il-flimkien. Il-bżonnijiet tal-bniedem huma holistiċi. Għandna limiti umani f'din l-umanità ta' nies, ta' persuni, ta' bnedmin li għana. U għandna limiti wkoll ta' natura spiritwali meta jien nkun nixtieq nagħmel it-tajjeb u nitfixkel. Meta jien nkun nixtieq nimxi wara Ġesu, jkun hemm forzi jew ċirkustanzi li jbeduni minn din it-triq it-tajba. Impressjonanti li l-bniedem jgħid imma jien x'niswa. Imma jien għal xiex niswa. Xi kultant ngħid imma dawn l-4 ijiem jien x'niġi nagħmel hawn. Immaġinaw iż-żgħażagħ. Did-domanda kemm jagħmluha iktar. Immaġina l-adolescenti, l-istudenti tagħna. Kemm jagħmluha did-domanda mnejn ġejjin, fejn sejrin, u iktar għalfejn qegħdin. Smajna Vanġelu illum? Fejn Alla li jista' kollox m'għandu bżonn ħadd u m'għandu bżonn xejn jitlob li jkollu jdejn. Qalb li tħobb li tħabbat. Riġlejh imwaħħlin mas-salib u jitlob li aħna nimxu biex ngħinu nkunu qrib il-bniedem ħalli nibnu umanità ġdida. U Ġesu b'din il-qalb tiegħu naraw dan l-element uman jitħassar il-bniedem. Immaġinaw dik l-om li tara l-ulieda u tgħid se jsir minnhom. U titħassarhom. Hekk immaġinaw li l-Alla tagħna jitħassar lilu u lilek. Hemm żewġ verbi għax in-nies kienu mdejqin u mitlufin. Mitlufin bħal naċ mingħajr raj ikompli jgħid. L-element ta' dispersjoni, l-element ta' dwejja u l-bżonn li din l-umanità l-ġdida fi Kristu issib direzzjoni. Imbagħad il-Vanġelu jgħid tahom is-seta. Lill-bniedem lilek u lili Alla tagħna s-seta. Kemm hawn nies jibżgħu mill-infern u mix-xitan. U ftit jemmnu li bil-qawwa tal-grazzja Kristu ikbar mix-xitan. Kristu ikbar mid-dnub tiegħi. Kristu ikbar mix-xitan u mill-vizzju tiegħi. Kristu ikbar mill-ħażin li jien għadni mwaħħal ġo fih. Jagħtik is-seta biex lix-xitan taqaflu. Ejja nemnuha din. Ukoll tiġeħnina minn dawk li kienu neqsin minn saħħithom. U hawnhekk ħanejt kelma marbuta mal-Vanġelu kemm għandna bżonn xulxejn. Eżistijej. Qegħdin niffurmaw nies bla qalb. Ma ngħidx li qed niffurmaw umanità mingħajr Alla għax dik tinħass. Konsegwentement din l-umanità hija umanità li turi karenza. Faqar f'dak li hu rispett. Kun tagħmel il-programm u jċemplu jgħiduli u ngħid id-DV qabdet daqshekk f'Malta. Armel jew armla għandu jiġi trattat hekk. Id-domestic violence inxterdet daqshekk. Li nagħmlu l-ħsara l xulxin bluzu ta' materjal li mhux jagħmlilna ġid. L-għażliet juru li jien qed insir selfish. Naqgħu inqum minn ommi, naqgħu inqum mill-għalliema,
naqalqu mill-animaturi u l-formaturi u l-edukaturi. Din hija t-tip ta' soċjetà li kultant nieqfu għax immissu x-xafra u niftħu għajnejna u ngħidu ara fiex wasalna. U jien wisq nibża. Illi s-sejħa li qed jagħmel Ġesu taqa' fuq widnejja li huma torox. Il-ħsad huwa kbir, l-umanità hija kbira, Ġesu fetaħ idejha l-umanità kollha. Imma l-ħaddiem huma ftit. Eżistija il-karenza tas-saċerdoti fl-Ewropa u issa bdejna nħossuha f'Malta għax bdew jibatu dawk il-missjonarji li aħna għenna fil-postijiet tal-missjoni illum hawn minnhom iqazzu bil-Malti u jqarru u jitolbu u jgħinu lilna s-saċerdoti reliġjużi. Il-ħsad huwa kbir. U tgħid is-seminarju tagħna x'baqa' il-min se nibatu. Mod pożittiv dil-ġimgħa żewġ żgħażagħ nhar il-ġimgħa se jiġu ordnati djakni. Imma Ġesu m'għadux iħabbat, m'għadux isejjaħ u intu jien qed nagħmlu l-parti tagħna quddiem iż-żgħażagħ tagħna, quddiem il-valuri tal-familja. Il-ħsad huwa kbir, imma jien għażien fil-ħwejjeġ talla. Jien mitluq, jien naħseb fiha nnifsi biss, l-aqwa li qiegħed sewwa jien niġi naqgħu inqum, skużawni l-espressjoni, minn ħadd ieħor. U billi qed nagħmlu l-jum tad-donaturi, il-jum marbut mad-don li Ġesu urjulna huwa stess. Tant ħabbejtkom li tajtkom demmi kollu. Mhux il-ħajja tiegħu biss, miet għalina, imma kif jgħid il-poeta nazzjonali Dunkarm b'sajla, isemgħu kemm hu sabiħ, l-aħħar qatra ta' demmek tajtilna. Qed jgħid lil Ġesu l-aħħar qatra ta' demmek tajtilna kompluha meta b'daqqa tal-anza nifduk. Inta għallimtna tan-niket ilena xirrajna dik il-qalb miftuħa bl-aħħar qtar tad-demm. Inta għallimtna fil-hemm imberkuk. Kemm saru progressi fix-xjenza, fil-mediċina. Ma vvintawx fabbrika jew mod kif isir id-demm. U jiġi mument meta xi ħadd mill-familja tagħna, meta aħna se jkollna bżonn id-demm. Il-kappella tal-Madonna ta' Pinu hija għajta għal din il-karba għax hawnhekk pellegrinaġġ ma jaqtax ta' nies illi qed jafdaw lilhom infushom fil-kamp mediku, il-professuri, it-tobba, in-nurses. Impressjonanti, impressjonanti. Dak kollu li jista' jkun hemm illi lilna iċċaqlaqna biex ngħinu l-oħrajn. U għalhekk jekk il-ħsad huwa kbir, il-bżonn tad-demm huwa kbir, id-donaturi huma ftit. Kieku aħna li qegħdin hawn, intom li qed tisimgħuni. Dax-xahar ta' Ġunju marbut mal-qalb ta' Ġesu, marbut mal-jum tad-donaturi. Aħna u intom li qed isseguna mid-dar. Min jista' jmur għada stess se jkunu għawdex. In-nofsinhar ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar nistgħu mmorru nagħtu d-demm. Min ikollu bżonn dik it-tarbija ċkejkna, dak il-missier żagħżugħ, dak l-anzjan, dik l-omm. Jien sa nieqaf hawn. Smajtu għall-lista tal-apostli l-aħħar wieħed li jittradih. Wara dik il-lista hemm aħna. Ma nistgħux nittradixxu din il-vokazzjoni. Ġesu bathom bordnijiet u qed jibgħat lilna. Mhux meta noħorġu minn hawn spiċċa aħna għandna reliġjon tal-prattika. Ir-reliġjon tagħna mhix ta' sħab.
kont marit u entni, kont bżonn id-dem u offrejt li, kont bilaċ u sqejtni, kont marit, smajt l-appell, għatmen bizzejiet u jina ent u jkompli jgħidilna taqbdux triq il-pagani. Xi triq ejdejn? Tem barra, laqwa li jinsew xi importani minn Alla u l-liġi tiegħu, xi importani li nagħmel karità, fej sejrin b'dal mod. Hekk se nedukawhom, hekk se ninjettawlhom ġo demmhom dan it-tip ta' velenu ħażin, dan is-sustanza li lilna tagħmilna feroċi għal xulxin, ma nifilħux il-xulxin, aħna poplu ġenerus. Imma poplu ġenerus li għandu jagħti l-iktar affarijiet eżies kif għallimna Ġesu, min jiflaħ jagħti d-dem. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistaqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen Iben waħdini ta' Alla, nissal mill-miss. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissal mux ma'mur, natura waħda nissir u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tan. Ħalġi sem bis-seta tal-Ispirtu Sant minn Marija veru. Sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzi Pilat. Mietu difnu. Fit-tielet jum għamin bejn l-wiet skont il-kodba mqazz. Tala s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-Missi. Għandi jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel l-ħajjin u l-mejtin. Saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħaj li ġej mill-Missieru mill-Liben. Li huma jqumu mweġġa flimkien mal-Missieru mal-Liben. U li tkellem fom il-profet fi knisja waħda qaddisa kattolika apostoli. Nistaqar ma' mudija waħda għal-mafra. Nistenna l-qawma mill-imwien. Ejjew s-sam, li smajna l-kelma nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jien ma nafx nitlob, imma l-Ispirtu Santu jenna. Ejja Spiritu Qaddis. Ejju nirringrazzjaw l-Spiritu Talla għal Papa Ljun. F'dal vjaġġ apostoliku li jagħmel. Kważi ċaqlaq il-kuxjenzi ta' Ewropa li birdet u kważi mietet fil-fidi. Terġa' tara dak l-entużjażmu kollu. L-aktar il-preżenza tal-Papa fil-periferiji, fil-Parlament. Qalb il-popli li jemnu dawk li ma jemnux. Nitolbu biex il-messaġġ tiegħu tal-isqof tagħna Anton, tas-saċerdoti. Nitolbu kollha għal dawn iż-żewġ djakni ġodda interessanti illi dawn iż-żewġ żgħażagħ mill-familja tagħhom għandhom żewġ vokazzjonijiet, it-tnejn li huma Fabio Cini u Anthony Joe Borch. Nitolbu għalihom u għal iktar vokazzjonijiet. Nitolbu is-semana. Bħallum ġimgħa tibda l-festa ta' dan is-santwarju. Snin mindu l-Madonna sejħet hawnhekk il-Karmela Grima u Franġisk Portelli. U l-ewwel sejħa tkun għaż-żgħażagħ, il-Koppja Rajjes u l-familji żgħar bit-tfal. Fil-pjazza hawnhekk bħallum ġimgħa se nagħmlu dik l-ewwel attività li tiġbed il-qlub taż-żgħażagħ għax il-Madonna trid iż-żgħażagħ f'dan is-santwarju. Dawk mhumiex esklużi mir-reliġjon tagħna. Il-Madonna hija ta' kulħadd, anke ta' tfal, l-istudenti u ż-żgħażagħ. Nitolbu biex aħna inħeġġu iktar żgħażagħ jersqu lejn il-qalb ta' din l-om biex twassalna għand Ġesu. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li huma benefatturi, donaturi
tad-dem. Dawk li kienu jagħtu m'għadhomx magħna. U allura irid tkun hemm min jagħmel replacement, min għandu l-kuraġġ u min jista'. Hekk nitolbu biex il-kuxjenza fil-qalb taż-żgħażagħ, il-ġenerazzjoni ġdida tkun ta' poplu u umanità ġeneruża. Nitolbu ismana. Għandna ħafna nies li qalulna jitolbu għalihom. U għalhekk fl-aħħar nidħlu wkoll fil-kappella biex inkomplu dan id-dmir. Għandna saċerdoti li għandhom bżonn it-talb għax il-mart imiss il-kulħadd. Reliġjużi. Hekk nitolbu lill-Madonna għal kull wieħed u waħda minna. L-aktar lilek, hekk illi f'dawn il-ġranet smajtek tgħidli, is-sib titlob għalija. Dan kollu nitolbulek bi Kristus Sidna. Nibqgħu bil-wieqfa. Araw ximħabba qawwija għandu għalina l-missir. Araw ximħabba qawwija għandu għalija l-missir. Isna bħala ulit isna bħala ulit. Araw ximħabba qawwija għandu għalina għall-missir. Araw ximħabba qawwija għandu għalina għall-missir. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox il-qalb. U Alla dawn id-doni li qed nofrulek, inti tagħmilhom ikel u sagrament, tgħajjixna ġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjunin minnhom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna, dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U fetaħ idejh fuq is-salib biex lilna iħollna mill-irbit tal-mewt jagħtina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa rad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm illi jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi nħabbru għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu qed nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Leon, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Nitolbu għal dawk li mietu matul din il-ġimgħa. Uħut li kienu jiġu hawnhekk, ir-ruħ Ażiża ta' Mario Azzoppardi. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni jatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna hekk inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim. Natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubiet nisda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, rappreżentata f'dawn il-familji. Għati jaslim u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem, il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi l-xulxin. Nibqgħu bil-wieqfa sal-ħin ta' tqarbin waqt li ngħidu ħaruf tal. Dan hu l-ħaruf tal. Dan hu Ġesu li jneħħi d-dnubiet tiegħi u tiegħek, id-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Il-ħobs, l-imbit, huma l-offerta tagħna lill-Alla u s-sagrifiċċju tal-poplu
saċerdotali tiegħu. Nesqu bil-qima biex nieħdu sem minn dan l-ikel qaddis Jien se nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu l-Alla u lil xulxin min dawn jarfukom li koll intom tiegħi jekk tħobbu l-aħwa kif ħabbejtkom jien. Waslet is-sija missier qaddis biex inti sebbaħ lill-liben tiegħek għax din il-ħajja li jarfu l-koll lilek biex daw li tajtni jgħixu l-koll miegħek. Kif inti fija u jiena fik, ekku ma jkunu ħaġa waħda fina biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċa qatt. Jien se nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu l-Alla u lil xulxin min dan jarfukom lil koll intom tiegħi li jekk tħobbu l-aħwa kif ħabbejtkom jien. Waslet is-sija missier qaddis biex inti sebbaħ lill-liben tiegħek għax din il-ħajja li jarfu l-koll lilek biex dawk li tajtni jgħixu l-koll miegħek. nitolbu
Is-sagrament imqaddes mulej li biħt qarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-poplu fik. Għamel nitolbuk li ġibta bil-ħaq l-għaqda fil-knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Se ngħidu 3 Ave Marijiet, l-intenzjoni għal kull wieħed u waħda minnkom, imma llum nitolbu propju għal dawn in-nies li qegħdin hawnhekk preżenti ħafna minnhom li jaħdmu biex joħolqu kuxjenza għall-loti, donaturi dejjem iżjed tad-demm. Il-Madonna tiġbed il-qalbna u kull min jiġi hawnhekk ma jiddispjaċihx li jkun mess ma' din il-kura, ma' din l-imħabba. Walek jew inġibula iktar qlub lill-Madonna. Intom ħerġin għandkom il-programm tal-festa. Sa ngħidilkom kelma żgħira u fuq il-bulettin l-isqof tagħna kitbilna messaġġ għall-okkażjoni tal-Erba' tal-Madonna u koll għall-festa tas-sejħa tal-Madonna. Nar l-Erba' jiġu hawnhekk pellegrinaġġ mis-santwarju tal-Madonna ġewwa l-Mellieħa lejn Tapinu. Imbagħad il-ġimgħa jkollna l-adorazzjoni biex nitolbu għal vokazzjonijiet, l-ordinazzjoni ta' dawn iż-żewġ djakni u s-sibt bħallum ġimgħa bej is-7:30 u d-9:30 aw barra dik li qed ngħidula towards lejn Marija ħatoħodna għand Ġesu. Hija ċelebrazzjoni ikun hawn il-messaġġ tal-kelma talla minn Father Martin Cilja bl-Ingliż, ikun hawn il-kant, anke kant modern, hekk li jmiss il-qalb u koll il-qrar u tinġab l-Ewkaristija. Sama fid-disa għal dawk li jixtiequ jiġu l-isqof iqaddes fil-pjazza. Imbagħad tistgħu issegwu l-programm li wassal sal-ġurnata ta' 22. Fil-frattemp għenuna nżommu s-santwarju nadif. U allura nhar it-tnejn wara l-qudiesa ta' flaxja fis-7 min jista' jewtuna sija volontira, nies li jenuna għax minn hawnhekk das-santwarju rridu nżommuh fid-dinjità tiegħu. Grazzi għal benefatturi tas-siġġijiet ġodda, is-seating, biex evitajna dawk il-ħafna distrazzjonijiet. Għandna seating nibżgħu għalih ħalli kemm jista' jkun kull min jiġi isib fejn joqgħod. Ukoll għandna bżonn weraq tal-Bella Donna sa nhar it-tlieta ħalli nagħmlu l-arranġamenti tal-fjuri ġibuhom fis-sagristija. Iċ-ċenakolo niltaqgħu nhar it-tnejn fil-5. ċenakolo Madonna Tapinu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria u Malla, tlopalina mitinbi, issaw fissija tal-mewta. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria u Malla, tlopalina mitinbi, issaw fissija tal-mewta. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Maria u Malla, tlopalina mitinbi, issaw fissija tal-mewta. Amen. Inselmula flimkien Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj il-Alla. ġejt qudiemek nitlob, qalbi kollha tama fik, dan il-jum dan sabiħ imħabti rrid natik. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Brava, seconde, do. Seconde.